Allahu ekber, Allahu ekber. On pričao kad mi On se puno boji. Za tatu ništa nismo znali, evo 11. godina, kažem do sve pre 2 mjeseca smo saznali da je zarobljen, živ i da je tragično nestao. Vidjela sam tatu, prepoznala sam ga, prepoznala sam svog kuma i još jednog rođaka iz susjednog sela. Vidjela sam ga živog kad su ga uhvatili. Iz pravca Bihaća, 501. brigada dobila zadatak da ide prema Korenici, 502. brigada da ide prema Plitvičkim jezerima i da se napokon spoji s Hrvatskom vojskom u Rakovici. Po spajanju s Hrvatskom vojskom ide naša operacija prema Kladuši i Kladuša oslobođenja. 505. brigada je imala zadatak da izbije na komunikaciju Žirovac-Dvorno. Da je presječena kolona, ta, gdje bi stanovništvo, onako je i sugerisano da mi ne idemo dalje tamo. I nikad do dolaska Hrvatske vojske nije komunikacija Žirovac-Dvorno ni presječena. Po nekim izvještajima, da, moji ljudi su bili, vojska bila je u tim šumama, to ko taj teren zna, to su nepregledne šume i put je tako da je bilo nekih, ja bih rekao, ipak sporadičnih okršaja, ali nije bilo presjecanja kolone. Niti kolone, niti komunikacije. Tek dolaskom Hrvatske vojske iz pravca Kostajnice prema Dvoru na Uni, prema Novom, naše spajanje izvršeno je kod Ivanjske, a 505. nije ušla ni u Žirovac, niti je presjekla komunikaciju. Da je bila više komunikacije, da. Došao sam do podataka da je to Trivanović Milorad iz sela Zut, koji nije sa porodicom krenuo u egzodus, nego se on išao je do svojih rođaka u Kotarane, u selo Kotarane. Tu su ga zarobili pripadnici 505. Bužinske i doveli do toga punkta Umprofora. Hajde, napolje, jebeo mater, četniku! Vas nosima sina, mrzi ja tamo se nesi. Ajmo, ilazi. Na poziciju! Hajmo, ubij i to! Hajmo! Ubij! Normalno da sam iznenađen i razgovarao sam sa počinjenim što se, kako se dešavalo. Ja neću da kažem da je to nije neki odnos ili odnos gluhih telefona, međutim normalno da ko se prepozna, akteri, da se pokrene postupak i da se mora odgovarati za ono što nije časno i što je protuzakonito. No, ne zaboravimo da nikad legitimno od nijedne komande, nijednog komandira nije izdata neka naredba koja je protivno pravilima Ženevske konvencije. U operaciji Oluja negdje prema našim podacima je nestalo oko 1900 i nešto. Međutim, mi baratamo sa podatkom, kad govorim, iznosili smo prošle godine i ove godine, zato što uključujemo da je ta operacija nastavljena i kroz Bosansku krajinu, završila negdje do ispred Banja Luke. Znači, sve ukupno mi govorimo sa završetkom te operacije negdje čak i do 2600 ljudi. Normalno ne možemo sa 100% govoriti, ali to je negdje oko 2600 koje je vezano od početka operacije Oluja završetkom u Bosanskoj krajini.
jeste moja procena da još oko 1000 lica, pored ovih faktički 1500 Crvenog krsta i našeg spiska i plus 1200 hrvatskog spiska, još oko 1000 lica će biti u proceduri utvrđivanja činjenica i naći će se na spisku nestalih i očekujemo da Hrvatska objavi jedinstvenu listu nestalih, Hrvatski Crveni krst, jedinstvenu listu nestalih, pošto je Međunarodni komitet Crvenog krsta pri kraju svog mandata, ali do kraja godine očekujemo objavljivanje te jedinstvene liste. Uz napomenu da se na listi nestalih zvaničnoj hrvatske vlade, odnosno komisije Hrvatske, od 1240 nalazi negde oko 60 lica srpske nacionalnosti, što je zaista ispod kriterijuma. Kako se to dogodilo, razloga i faktora koji su na to uticali ima mnogo, a mislim da je ipak najznačajniji faktor što je da bi se neko lice našlo na toj listi, znači najuži član porodice je morao da otputuje u Hrvatsku, u Zagreb i tamo da podnese prijavu. Veliki broj lica je izbegao sa područja Hrvatske iz straha za svoju ličnu bezbednost, pa je odlazak tamo bio nekada iz emotivnih, a nekada iz bezbedonosnih razloga otežan, tako da se ta lica nisu pojavljivala u Zagrebu da podnesu prijava nestanka i taj broj, ta lica se nisu našla na njihovom spisku, ali je zato Međunarodni komitet Crvenog krsta tih 940 lica do sada pronašao, obišao ili su oni došli u Međunarodni komitet Crvenog krsta i nakon utvrđivanja da su ispunili kriterijume nalaze se na listi nestalih. Moji roditelji su živjeli u selu Ljeskovac, opština Dvor na Uni, i za vreme hrvatske akcije Oluja 7. augusta krenuli su put izbeglištva kao i svi Srbi sa tog područja. Međutim, stigli su samo do Dvora 7. augusta, oko 18 časova presečena izbegliška kolona i hrvatska vojska je zarobila moje roditelje, ukupno negde oko 64 lica. Oni su izjasnili da bi želeli da ostanu kod svojih domova, međutim, jedan deo te izbegličke kolone je prosleđen dalje prema Kostajnici, a drugi deo, njih 38, ostali su u Dvoru pod nadzorom hrvatske vojske ispred prodavnice Borovo. Međutim, od toga dana, znači u predvečerje 7. augusta, ne zna se šta se dogodilo sa tom grupom. Ja i moj brat preduzeli smo niz akcija. Prijavljeni su odmah Hrvatskom Crvenom krstu u Zagrebu, Međunarodnoj komisiji za traženje, Crvenom krstu Hrvatske, Crvenom krstu Jugoslavije, Međunarodnom Crvenom krstu u Beogradu. Od svih tih traženja jedino smo dobili povratnu informaciju od Međunarodnog Crvenog krsta da nisu kod svoje kuće u Ljeskovcu.